dawe wa twese uvyagiye mu ijuru, reka tubivuge mukama ko tugukunda cyane. nta yindi mpamvu nuko turiho ku bwawe. muri iri zamu ryo hagati ya 6:00 na 9:00, turakura mu kice wowe mubyeyi Rukundo Kigongo. Ni wowe Mana utugejeje kuri iyi saa turi bazima. Ni wowe mubyeyi twitaho ukatwitwararika. Turaje ngo twongere isezerano ry'umunezero. Uhabwe icyubahiro, ini nazo ari biryawe, ububasha n'ubwiwawe mukama. Turasabye ngo inema, ubwenge, ubwiza, ubwizigirwa, ubutunzi, mukama Yesu Kristo umukunzi mwiza, tuje gusenga n'imitima ikunze.
duhembure, duhe mutima wa mweranda zareme bishasha, duhe mutima wa mweranda zayobora. Urakaza mana mutima mweranda, ube mu mitima ya twebwe abakristu bakunda Imana kandi cyane bakizera Imana bishingiye mu ijambo ryayo. Tuguhamagaye mutima w'Imana kugira ngo kuri uyu munsi wa gatandatu twiyobore. Tuguhamagaye Imana mutima mweranda kugira ngo kuri uyu munsi wa gatandatu uturinde imikoshi n'imivumo. Kugira ngo ubuzima bwacu bugire umuco, kugira ngo ibyo dukora bikomere kandi twerekwe. Turukire ko kumwe wabikorera abigishwa b'ubwa mbere bagatangura kuvuga indimi zitandukanye. Ngwino usubiza amagufa ubuzima, dusubize ubuzima duhembuke kubw'ijambo ry'umukama.
kugira ngo abarwayi bashobore gukira indwara z'ubwoko bwose. Humanura ibihumanye muri twebwe, bohora ibiboshe muri twebwe.
ubuzima bwacu burahiriwe ko dufise ubutatu bw'iranda Imana imwe rugendo. Ubuzima bwacu burahiriwe ko tubweguriye Imana mushobora byose. Ubuzima bwacu ni ubwo gutsinda, ni ubwo gutabarwa, ni ubwo kunesha, ni ubwo gushobozwa. Mu izina rya Yesu Kristo, muhabwe umugisha, muhabwe umunezero, muhabwe ubwo butware, mukugweho ibyo bitsira. Izina rya Yesu Kristo, muri saa sita na saa 9 nubwira Imana ko yikunda, ndayisabye ngo ukereke ko nawe utihenze, izigaragaza ububasha bwawe mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, twakiriye ibyiza byose bikomoka mu ijuru. Amen.